Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Baru akhir ni kisnem balalain, la bandong baki beriu ki bebu kali, hakani kejala, la kalong kitu ki bebu kali kamai, ne ki bapenon kam tang yel desimen. Lese ki babun hi ki layat lain nak wen ki kendon jong ka an, hakaba ki yat lain nak kendon, bandet pak jurep ya ka jing penmi tedam ki kali jong ki ne kata ka emission test. Komba kalong mentapan ban perkengi kini ke kendon hakaba kinong bu kali kidai ban borenti ya kene dangshen ka sarkar jilla Meghalaya lengba katna transport kala penmi i ka jing ptha halor kene bat kham perking shusho ya kini ke kendon da ka baboru i ka kuna ka bahe ya ki bayaj lat na kini ke kendon ban net pha thau ya ka jing penmi ya ka tadam ka baja khlia na ki kali bat ya kene ka kam la bensen ha ka Meghalaya State Pollution Control Board. Di Emission ba kajing dan jung ini station kala yarap hi kat tu kat ni ya ki Paidbah hambakin la ban yo ikaniga pollution under control certificate bagi orang baka pollution certificate tingi issue ya kaniga certificate haki urban ta ki green certificate but ki red certificate ki green certificate ni issue hamaki kali ki comply ya ki emission standards ki red certificate pade lada ki kali kim comply ya ki standards ki kali ke ba comply ke standards ki la ban renew hadin renew banai henry ke kini ki kali ke ba kim comply pade ki la ban haban recheck ya kini ki kali joki ki hadin pade ki la ban retest bian ila daga kali joki kalabian ki issue da kini ka red certificate tingi yo iba ki kali ki doni kumba sanpho dili hakachi si haki porn menchuagan tingi yo i hakini ki si pade ki kali kila nang bon kumba laispa sauspa dili hakachi si kita ki kentup ikini ki kali arshaka ki kali saushaka tamba kamdei ki ni kali he ki truck he tamba kalau we ni test betang ikini ki kali light vehicles gila shu pentip ya ka sarkar ni bakan shimkia halor ke ni mar phi ba ka Jaka ka Palat kalenti ya ro baret tiklan inconvenience ke ni public khantam kini ke jintes kakali Jaka pollution control board ni nishu assess ka transport department ini ka authority pade ka papoka transport department king ket kum ka motor vehicle act room kum ba play te phi ba kadi under the jurisdiction joka transport department ini na kalian jongkom board nishu assess ya ka transport department ban test kini ki kali apoka boats premises jongi Kajing IT banle ya ke emission test hak ke Meghalaya State Pollution Control Board kalabo jing airport ya kini ke office rekam na marka Jaka rekam jongka kedai ke Jaka kabaren bat kini ke lakta aro wat ki Paidbah hak bagi ha banyak sa hak kini ke pelau bat shimru ikapor jongki de bon kenta.
kilabon mai kali Shillong te bandon tang kani kawai bat saadu sini kendong ru teng ka semjing kiwi ban lap te lada kidon ki khambon te kan khamyarap ken ka banta kini ki test ban ong ka test te ka biang tamba ban ong ba ka jaka ka khamren te lada kila ban penbiang ka jaka ba kham he ba kham kluit te ka biang te lada kimla pat kumta te da ki bon ki jaka pat ki location te da don da kharit ka jaka compare kai anda ki location ki de ban bon te khnam ki breu ki yo ban lej wot ya wot penviak nak sawai mo Khñium Palat tu masih ai juga kita solution buat sebagai dia tak punya kita perlu kembun gitu test space is little problem because when there is a traffic, then it is really a problem. Last time when I came, I could reach up to that Maidan, that field, football field. Up to that, from there only the line was there, and the road is also too narrow. So if they can shift the office somewhere for pollution purpose, it will be better. Or if they can place some machines in petrol pumps, then it will be very, very convenient for us. The space is not very convenient to find. The location itself it took us so much places to stop and ask the people where is this pollution Meghalaya State Pollution Control Board is, and then after asking, I think so after stopping for 3-4 times and asking people, we could locate the place. And the place where the cars are parked, where the cars are lined for the taking the certificate for the test, it's also very congested. It would have been bigger, then it would have been very convenient for the. It could have been good if a bigger and a more convenient place could have been located, because even the road that leads from town till here is very narrow. When we have two vehicles crossing each other, then it becomes so difficult for us to again back and give us space for the other vehicle first. That part is difficulties there, yes. It would have been good if they could shift it to a bigger and a better place where there is more space. Nalor kajing Khapnya ka Jaka, kajing Simpor ki Paidbah ban pendap ya ka test, kajing bu ban le ya ka Emission test hakani ka office jong ka Meghalaya Pollution Control Board. Kalawan ra arupat saya kajing Khñium, ya ki nong snong jong ka snong lumpangan. Namar kala penthot rupat saya ka Leit kawan jong ki, namar kajing buan ki kali bakiu syakani ka snong, bat kajing jular ru ki pipe ki bayat harut surong. Sang mengi kendua kerja kejiwan dong gini ki kali kiwan tas mo kai kambang mone kalau pengat kerja residential area mo pas identiti berit bagaimana lu kali ki yang lain lu terang ni sudah setai di kini beranang ni semang tentang makin mi ru kimia ban mi mo boleh jelek memblok kan memblok dia kata bagi ya ki yang pergi kali ru abon bagas seni ko surak la seni ki pai abon kila kai kila ja seni ke tengi kum nang smong ya ni kando ya nong panya ya kani MS ngala ekran ya man tho tengi ngali MLA rumah ngai tho bang la aklai turing ngala tho sa ngala pa kai ka komplain tengi sa pasal DC bang la go piru sa seman dengan ko office pa su MLA ham ngai tho makin la makin chief nak suai Jaka berkeluar lani makin buat kambon kita 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 membuat kumsa maulai kita membuat kumsa paslong kan kam sting kan misal kiman tang kita taksi mentak kan kini private bal kini bike skuter kan hang tu kan memata pajamet kaduna mesti batang face kan 40 harap je first time kelawan yang lain yang lain kak lut kedi balik satu kedi besar satu balik kedi kasar kadik tak buat kita tahun ni beli boleh ni kir ke hab elang trafik lang lai ke kam yang ki file buat ke lai hab yang lain hak ding kepat ni kir ki ko pulih di tamang mungkin sini kalau pak gibril lo jom jadi ulah bakal sarkar yo angkat kompetitif dengan kedi transport yo
Pi kini Jaka juga penyisat kali juga ke transport department yang balik. Ki bagi macam tu tu ki pak sini. Kini ki hawilan ki jinjat kan. Kini ka fish kali tangga riset fish kamri ke bani ni katai.